Шыны Башкарды вон 20 школда верендеген Евгений Синичкин исток премии лауреаты булзадыны. Шак наградына шулдалық рапірре, хыйн веренегенезіне ослылықтада технологии бе шығынны профессия суйлама хавгаландарна физика, химия, биология учителізіне барашы. Учитель, эколог, географ, фотограф тепчевжа. Аджызыне кызыкландар зайрас тезень, педагогын хыйн терлиенлі адаланмала. Маларах сыр заповеднигінже ішлене, хали биологии предметне ерцы браган Евгений Синичкин жын. Шкулда гына занятий ертерне шиделіксір. Час-чазақ уроксем шучандалық ыдамнеде кужаща. Пірре кемі бечул жүреве дуғаща, тепре экспедиция гаяща, кайксембе чырджунзене дезынаща. Шыне Башкарды шкулда, шак проектда нескучные уроки в кедах ятпана. Евгений Аркадьевич Тырышныбех, кунда вренегензем, нумайжы курмаметленеген тузем батне, Байкала жетне. Тавралыға жак нашкал экспедицизем урлы тишкерни темрень паға. Бір сылдав башула духмамай келмезен, педагог клаза самантрах Робинзон утравне, е бір квест лаптыкне жавырать. Хойде, шучандалға юратныбех пуле терлі вырынсенче пулза курать. Нумай кулмас Байкал гүлдехерінче бұлче. Кавказ шине дешетсе курче, Самара облачинче, онда врендеген сембе бірле пулса, терлі ішсем туза келесе, хыйн проект ішсенче, шак ішсембе усу курса, шак тивешле наградына Алла илме пулдарча. Евгений Синичкин чавашине пурьенчен курса шаврыныбе мынашланать. Тыван республикан кашни гидесне пелетте юрадать. Вол Чаваш республикин херлегинегин авторизенчен пери. Тепчевзе миртереть, ослылых эші земширать. Тавралыха сыхлас енебе шамрыксен патшалық премиин лауреаджи де булна. Ачасыне пиллік паллысенбе ирдихтермеш. Терлі ішсем туза. Хыйзем нумай, хыйзем теллін пөлілізе шлеші. Лекция майлы, книгезем дорог, терлі информация интернеттен бұштарса, терлі материал зенжен бұштарса, хыйзен нумай шлемелі, хыйзен нумай дұқмалла. Шереп итнине курамар аджаземана хизеплеші, оның урогызене де хаваспа жүреші. Пери Евгений Аркадьевич шутшандалыға упрама сыхама врендеть, и бұрына апиде юрадат бір хизеплет бір. Евгений Аркадьевичен учитель стажы пызыгах тамар, вуны жул. Анжақта жақ хужыравыл, аджазембе чилай турнира, квезда, олимпиада зембе фестиваль зіне худшынна. Шиндері жуядада пірремар девешне. Хызен веренегенезіне ослылық технологии бешіғыны профессии суйламақ авғандарнезіне педагогсен пірліге исток премие барса үшрет ұржулығы жындавдывать. Числав чулхула облачын жейіртірі. Учительзіне ша конкурса хызене пілдерме зырдыратна. Ша умбада худшынаган земжін, шиндерю теленмеле кетменлік пулзадына. Евгений Аркадьевич шакшиза тивишне терлі предмет верендеген, вуниге учитель ешнегене. Чавашен Галарам Вале, Алиса Александрова, Людмила Майкова, Михаил Солин.